42nd Local World Youth Day. Daghang salamat. Hello guys, nami diri sa ground para i-continue ang 31st Local World Youth Day. Then basically this is the last night para sa 31st Local World Youth Day o sa Vacation Jamboree. Viva! So watch out sa mga events later. Have fun! Karon mahitabo na ang Pusigarbo sa distrito kung asa magpakita sa mga talento ang from District 1 to 8 bahin sa mga phases of life nga na-assign sa ila. So let's watch! Akong self. Nay, akong self! Kita, ay! Oh guys, this juncture nato sa part sa district presentation. Last night for the 31st Local World Youth Day, so let's see. Yay! Woo! Lord, bless them, Lord Jesus. They are wonderful people, Lord. Amen. Say, we love you, Jesus. We praise your hands. We give glory to the Father. Say, glory be to the Father and to the Son and the Holy Spirit. Father and the Son and the Holy Spirit. Praise God. Karon mas lingaw, mas haba, mas more na evangelize and reignite ang among pagtuo sa simbahan, sa pagtudlo. Labi na karon ang atong tema bokasyon. Dako kayo challenge nato sa mga batan-on nga ato i-open ang atong dughan, atong mind sa pagserbisyo, pag-alagad sa atong simbahan. sakit o kamatayon. Atong karungdanon ang atong pag-ampo atong mga pangandoy alang sa kinabuhi. Hello guys,
guys once again. So this is the last part of the 31st Local World Youth Day. Then right now, ang pinaka-last na part is ang turnover sa local LWYD Cross and Icon. And idawat na ang Balamban, i-announce na nga sila na ang host for the 32nd Local World Youth Day. So let's hope for the best, and for now, let's witness the turnover ceremony. Second Local World Youth Day. Lifted on the cross for me, my Lord, my God, my salvation. Lifted high to set me free, my Lord, my God, salvation. Finally guys, the 31st Local World Youth Day is finally over. So excited ako for the 32nd Local World Youth Day. Tara na sa Balamban. See you guys next year.